Hai ha? Kapan rumsu adin beladab di President ko all Meghalaya Dancers Association ubakit haba nekas ngi ka arhuay terek unay wing arhajar arhuar ulami marway ban pelong ya ka jingshong kalan hakmat secretariat ka jingtmu jong kanie ka jing pelong ya ka jingshong kalan mengor jong u tang marway kalong halor bandawa ya ka baha kerpang nga ka benta ki samla landiki hebret badon sap hakashat karwa jong ka jilla ban penyo no ya ka institutions batikna bat kiway habakran chikilat patay kubor lapan pau ba ju shong kalan hakmat sekretariat laj no kum hakipor jong umukul sangma Henry nadu bawan kan ni ka sarkar ukwanrat ki sangma nakalyang jong ulaong balabun sin ulit banyaklen halor kani ka financial assistant bakimat kum kinong yalam kani ka seng kisyam jing Kejuan juga ni pos sekretariat Iwan hang ni long ban tanpa sarkar hakapai day bat kena samla kena syat ki nong ruai mar ni ida balik bunsin dan kam ban song ni pos sekretariat no ni tang por bun swa po jong mukul sangma ni tang sisien hi kataru en dai mentang nadu ketua bawan jong i konrat ki sangma chief minister bamenta yang ngawan ban hang ni ban ekran nomor ladu usam arja khandai ngal ekran nomor ni ong bangi don kam ban yo ai kan financial assistant nomor babun si hi ba bon ki kena ke badan sab kambon ki bawan nak long ye ki baduk jadi ki belak yang lupa tengin don kam su ban ekran mo ni babun si ki kena ke baduk basuk bajenjar ki bakai ki nak liang ko option ngalek ban ye kendu ye ying jongki ki ba bamdap bambiang mo bede daha pok BPL ya andai ke bang sisi kalau bak sarkar kampik mat ai baka sen jadi bentar kala kan jok saka asnam rakyat minta kenu kala pen kintiung ki kena don sab idan do kilong yeng ki baduk ki bamdan lenti ene yang jadi ni rek kat bala ibor baret jengi dai kabut kabor ka bangin penjo la ki ba kene sabar andai kalong pat bistom pat ki badan pat katu kat ni ki miwa bandai sabar namar balai idan ka sab katalan andai umdan bakarsan ki hamtam kidan katukat ni ki nong yalam mah ki nong ikmat kiba mupan jirap iki syadu sidalhi ki ayah harga tingka te kalong ka basudiaw ini tengal ya keren dukat ni ki nong ikmat ngong ba kenya keren lam yau siam ba ginyo no la kajong ka bha ka pakerpang nang mantajik ni ki nong syal ki nong lawai namal abang pet mentang iba kalau subun tan gini kita masa kajing pelot kalau hadu kasau kulur alis dak buram ya sarkar kan buram ya UCM alis nak ki kasau kulur alis bukan bah no yang ngila kunu utang 10% ru kamot kalong kajing rap ka bajur ka baklain naman ta gini kenang begini kena samla ken om ya lingkar mangi iba paling ngi angi ngi ngasusi bat ngadiaw ka bensim nomar ngai babun kena samlam ta sujat supra mar kamdan kelenti yeki oi kidan kasap katalen andai suki gini sujano kamdan lenti ki bon ngai bat kena syat ki blajule sementah ke besar roker andai ki ong aisar ni ka bandai yang sabar yang ni nak kalian kok sen ngelapan ngira menyerap tang sisien andai ka ba arsing ni maksu nomar robele kamdan ya takak ka bahak terpang nak bentar ka sarkar din takadang iwan hang ni idawai ke sarkar ikerpat red ya ke sarkar bahkan le ai na mata kajengki nomor bentang iba kajing pelot kajing anong kumno mah kita masa ki pher tip banja ayu hatu kata masa ka bandong kumno ken dai perkhat ha na mata kita kena samla kan dada kadang yo kajing mentoy hatu ka sirap lasam dan yo ji mentoy sai kena bakin ni simenta ke national level ke international level mar hadu menta kita kena ke bandi akun sabaru ki bangin la ban pendak pisai ki ban sali akun ke national level bak international level ru jong ka world hip hop ru menta ki ban sali akun menta andai ka yengi habakadu andang nya saji ke sawan ka office jengi kin saang ba yarap lem jengi
Tengin le kamnu ke ning sa ya kanu kam namar ba sarkar kam yesno tilang bat ni. La ya bun kidan na boy ru kidan la ka jong katanat. Nyamtaan po ngawat kidan na Eastern West ru kidan na Jangkia ru kidan keleng-keleng ni bentar ni kong kiba minsa ni kong ni pelong ni kong swan ni kong state level nimba kan ga Meghalaya superstar no niya ya kan ga Boy Got Talents niya ya ka Southwest Got Talents niya program keleng-keleng ka district baki subdivision banang ti giwan ra kami ka state level jong Meghalaya superstar but day nang ni na po ka state level jong Meghalaya superstar yo banjit kita ke balong kensai bagian hak ban lek simbenta sabar Kidan tu katu kat di kibala lek simbenta sabar jadi kibamsim lah simbenta po ka Meghalaya superstar ru kiwan by direct bat kita ik video sini bat habngi I ka perform su ki ka biang bat kita ik video sabar bat anda ma pa ik video kalong ka video ka ba sukses bat hadin menta kelalong ki belak hukumat nakalian sarkar kam la ban kam dani kan si rerat ini teng lai phau kabahe do silak kemut mentala arfu asnem silak bat silak lai phau kebut la ka in kersan imla am lai releng sarkar kay rap ini teng kikiar mo kikiar kita datang kat no adu am imla su insina mo no pat ka fon no imdan kadang idan ya financial assistance nila am penhai kikiar ru kadang isa khot no bentar kebun kloy bangan weng no nang ni kada kat ba nakaliang CM bad nakaliang deputy CM kada tin khot kemot ngan yai ne be ni bad kai ru ka bangakin tu ya kini ki cabinet minister di bakun top ya ka UDP ya ka PDF ya ka HSPDP ke bayar sendap lang apa ka sarkar MDA no bad ki nong yalam jong ka ki nong thawan jong ka MDP ru bakiri ban simkhya ya kadi ka benta lemar kade ka pa dan kam naman ta ki konsamla naman ta ki konferensi joki aba kili simbenta sabar yang kintu ya kini ki ngadi ong satang kini ki lai phongot ki nong mi khat khasi bakin ya keren halor kadi ka benta jo khana samla namar ngai I bak khana samla menta kat ang ya kasni ngai ba khana samla jogi kinang ngam hak ji sde bo bunjai la rai sim rai lang ma kidan kat tu kat ni pat ki benta larang ya le ka group dai le lang ka group pat kemut kala bandan kanu ka jike la ni ka kis kani kanu mo kan ban kanu ke ban ya dai kina kat bhai na bangan sa sitom marway bangan mi marway tawas la buon tawai ka bang ibu ini kong kalong bagi man ra sai ka financial assistant adien ka paar ka de bagi di ban bu na ka institute larang idan ka institute jungi kan long ka ngirap sibon mangila de ha siporu ya kan ya ka planning ke jungi ka bangila ha apa udan ka jaka apa mauro amo kun ro bangila ha yang sito ru bangila de ru ka project ka planning andai kam long successful